Hello, ndagusuhuje kandi welcome hano kuri Online Class 1 Kinyarwanda channel. Uyu munsi nshaka ko turebera hamwe ese ni gute wakweditinga block. Ni pesa wamaze gukora nk'idirisha cyangwa urugi uyigira block, ubundi wifuje ko hari ikintu cyaguhindura. Okay, nk'ibisanzwe turaza setting unit kubera ko buri drawing cyangwa se buri file tugiye gutangira tumanza gusetinga drawing units. Turaza rero dufate decimals, then hano kuri precision dufate 0, hano dufate centimeter, then dukande OK. Tumara gusetinga unit, turaza dukore ya block yacu. Okay, niba uri mushasha kuri channel kabisa, gerageza ukore subscribe, unakore share, urabudufashije ku buryo bufatika. Kandi niba usanzwe warakoze subscribe, thank you very much. Tudatinze rero reka dutangire turebe se ni gute wakora block ubundi wa editinga gute igihe bibaye ngombwa. Okay, stay tuned. Turaje rero dufate line, then dukore wenda idirisha, dukore idirisha wenda rifite metero 2 kuri thickness ya 20. Dukomeze impande zose metero 2 kuri thickness ya 20. Okay, iri ni ryo dirisha dukoze. Tuze wenda turigira idirisha nk'ibisanzwe nyine, turaza dufate offset, tuvuge wenda duca akarongo hariya mo hagati, then tugira idirisha rimeze uko. Okay, tumaze kugira idirisha ariko ntabwo riri group cyangwa se ntabwo ari block. Ubundi block icyo imaze ni ukugira ngo ntihongere gukenera cya kintu ngo wongere gushushanya. Okay, turaje rero turigire block. Ubundi tumara kurigira block turareba ngo ese ikintu wamaze kugira block wacyeditinga gute. Turaje rero tuze hano kuri block, dutange command, nibyo byiza, then aka gatebo kabe displayed, mvuge ko ari window nshaka gukora, then inze hano handitse ngo pick point, then inze nkirikara muri screen rimwe. Nimara gukirika muri screen rimwe, inze hano kuri select object, then mpite selectinga ya object yose, nkande enter. Ubundi inze hano muri description nandikemo wenda window 1 ifite diameter kuri 20. Ubundi nkande OK. Okay, nukuvuga ko iri dirisha ryamaze kuba block. Nkuko muri kubibona ngiye guselectinga, ntabwo na selectinga akarongo kamwe ahubwo ryose ryatariba selected. Okay, aha rero nta kintu wakora, ntabwo wayarye editinga, ntabwo wari movinga ngo movinga akantu kamwe hano. Nukuvuga ngo ukoze move byose ugomba kuritwara. Okay, tugiye kureba rero ese ni gute ushaka gukora any change cyangwa se modification kuri ya piece yawe wabigenza gute mu gihe wamaze kurigira block. Okay, kabisa gerageza ukore subscribe, ukore share, then liking video. Uraba umfashije ku buryo bwose bufatika kandi arebe video kugera irangiye. Turaza rero tugiye ku editinga block yacu. Okay, nta birenze, turaza duselecting cyangwa se reka turebe ni gute wakwinsertinga block ubundi tuze tu editing. Turaza rero hano muri group, murabonamo hara ni muri group. No reka nze tunyura hano kuri insert, dukande enter, then tumara gukanda enter aka kantu karaba displayed. Kano gatebo murabona ko karimo amablock abiri, hari block y'urugi hakamo ni block y'idirisha maze gukora aka kanya. Mfashira y'idirisha, then niyo ngiye kwinsertinga ahantu runaka. Okay, then hariya tuvuge ko maze kuyinsatinga hariya,
niba maze kuinsatinga hariya wenda tuvuge ni muri floor plan runaka, ntabwo naza ngo niba ari idirishya ry'ubundi bwoko ngo naza na editing, kubera ko nyine ni block yamaze kuba block. ahubwo ku editinga ndazanye selecting, then inze nshake commande yitwa explode. Ku explodinga ni ugufata ikintu cyari kiri kombine hano muri AutoCAD, ariko ni ugufata ikintu cyari kiri kombine ubundi ukagitandukanya. Nimara guselecting ira dirisha ndaza nkande kuri explode, ubundi nimara kuzamo nkande hano handitse ngo enter, then murabona ko yasubiye ku gapiyesi. Okay guys, ndabashimiye kabisa. Niba warakoze subscribe ndagushimiye cyane. Nawe niba uri mushasha gerageza wakande share and comments ku buryo video nyine igera no kundi muntu wawe tu. Okay, thank you very much.